出国那个 Schlemm 中有山戏嘛。Kaseng ki Dr. Ayush ya kabalatip kum ka Ayush Medical Association of Meghalaya amam hapo ka jingelam President Dr. Alistair Lingdo mentakas ngi ka khatlai trik rumpang arajar arpusau kala yo banya kendo yo sembut menteri rangba ke jela uba snya bhalang dahar bat kala airu ya ka dorkhas halor ka jingdawa ban penur long ni ka jingdawa jongki naga benta ban yo bentalang ha ki kam jong sarkar kumbayo lem ki weipat ki doctor Hagajing ya kendo baru bak senyap halang dahar nakaliang kaseng amam kala buru ya lang teliki mat hakamat jong sembut menteri rangba ki bakin tub nadu ki kindon jong ka jing ajing syakri ka jing pentip paj ba ya ki kam balaj bat bandon la ka jong ka directorin nakaliang kaseng kala penpau ka baong baga jing bamla ban penmi paj ba ya ki kam ki balaj hagabe dei bat ki Dr. Ayush kadai na marba kamdon ke service rule batru ke jingbam don ye ke directorate la jong kumta ha ka bedai bat kadai na kaliang ka seng kala ai por shitayo ye ke sarkar jilla ban pentrei kambyang ye ke service rule kabala don na usnam arajar pra shisho ka seng lengba general secretary Dr. B Langstang kala mahamru ye ke sarkar bala da kamla ban penur long ye ke jingdawa kum ka seng kampan si ban penlong de ke jingeki ban mi madan bandawa ya ka hong